Most of ingane eziphuma kuma boarding school ziyatshintsha makhamba isikhathi ziyoba ngama lesbian or ezinye zibe magay. Ngizange ngizohlambalaza abantu la ngizohlambalaza isitha. Ngizohlambalaza isitha. Angithi manje usathane wenze ukuthi kule relationship le yama gay and lesbians wenze ukuthi kuyachithwa. Yabo nje vele uzotshala into ebolile vele. Umuntu wesifazane kulula kabi ukumtshintsha abe lesbian. Angithi usathane ngaska uma ngitshotha ungangimbethe lento engangimbethe lelo demon engangilimbethe ukuhlangana kwamehlami nawe qedile lokhu yangitshela izingelindanga mangisathi ngithi ngihleli nje kufika izwi lithi ngabe yiyona into engakudalela yona le mpilo ephilayo yiyo yini le hayi akukho kwangitshela ngakhonza nginikela ngakho konke kodwa into enganginoticile ukuthi after ngisindisiwe ngahlupheka into engayazi. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siyabonga kumoya ongcwele simbingelela. Kuumusa nje kuuthando lwenkosi silokhu sihlangana malanga wonke. Ngiphinde ngibingelela abangcwele kuyizindawo zonke nje. Siyabonga abazalwane, siyabonga nabaqalayo ukubukela le channel. Siyakwamukela nawe, sibonge kuma returning viewers, siyanibonga. Koqalayo nje ukufika ngizothi mina ungashintsha ulahlekanga hlala nje kanjalo la ekhaya isikhuluma indaba nje ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye ngiyakholwa sothi siqede yobusizakele anginibonge nje bazalwane kuningi okuhle nikwenzayo niya subscribe ukhulisa lomsebenzi niya like niya commenta kahle nje futhi sibonge nakuma channel partners ngizosho kanjalo ama channel members okuhama channel partners sibonge futhi nokubukela ama advert ngoba nawo ayasiza abazalwane yokuningi nje khona nama support avelayo emaceleni nangemkhuleko konke ngithi mangiqale ngokunibonga siyanihlonipha nje futhi kakhulu namhlanje angikho ngedwa ngino sisi la uzongicorrecta yena uma ngabe ngimbiza kanjalo ngimbiza kahle ukuthi usisi uNtomfuthi Ngidi sinaye namhlanje but before siyekude unofakazi obuhle kabi wena nje hlala nje kanjalo nje before sekude simwelcome sakubingelela sabonga ukufika kwiKota 2 Media. Ngiyabonga ukuthi Mduduzi ngiyabonga kakhulu kungamkela la ekhaya ungibize kahle ubhuti Mduduzi nguNtomfuthi waKaNgidi amen osindisiwe omthanda kakhulu inkosi uJesu ozimisela ukuhlala enyaweni zayo njengoMaria wakhetha ukuyihlalela enyaweni zikaJesu ukuze afunde konke enze intando kaNkulunkulu. Ngiyabonga ngiyanibingelela nani emakhaya bazalwane ngiyanibingelela nonke egameni kaJesu Kristu waseNazaretha amen. Amen hayi cha siyabonga phela ukhuleke nje wamkelekile isekhaya lana once wafika nje futhi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe kuyakungijabulisa nje ukuzwa lokho umuntu athi futhi ngisindisiwe because vele ikhaya labasindisiwe leli ukuthi yibo okufanele balethe ubufakazi abakasindiswa ababukele egcineni bathatha uJesu ilokho nje kuphela bathi siyabonga isikhathi sakho ukwazile nje ukuthi ufike before siyekude ngiyazi ukuthi khona okuyikhona okukusukumisa endlini wathi nje ngifuna ukuyodlulisa this message but before sifike lapho ngiyangithanda ukuthi especially umuntu osafika esiqalayo nje ukumbona njengawe a little bit of a background yakho ke siyithola ukuthi ubani esikhathini esiningi kuvele kube ubufakazi obuthile obusiza omunye umuntu lapha nalapha lobo ngubani nje usisi uNtomfuthi Ngidi. Ngiyabonga bhuti Mduduzi uNtomfuthi waKaNgidi ngikhuliswa oqaleni abazali bami babeshadile kwase bedivorce kuhamba kwesikhathi nakhona ngangisasemncane kwase ngikhuliswa umama eyedwa ekhaya ke besibaningi besibawu 9 mase siphelele kwashona lo bhuti wami kumama oyedwa ke sasala ke siba u8 isikhule nje siba u8 kwaba ukuthi ugogo uyamlekelela uma athatha abanye mina ngaba yifirst born yasemshadweni wakhe kodwa wase makuphela umshado wakhe wasesikhulisa ke esikhulisela sihambe siqasha naye ke
kodwa ke usikhulise ekhonza yena eZayoni. Yeah. Wayengumuntu waseZayoni, eZayoni leyo kwakuyinkonzo yasemzini wakhe ekhaya kwaNgidi. Wayibamba ke leyo nkonzo sihamba sikhonza naye ke eZayoni. Ngangithanda kakhulu ke enkonzweni ngoba sina besikhule sisemqhashweni bekade kusokorwa kakhulu. So ngangazi ukuthi mase sontweni ngeSunday sizofika but umduduzi masiqophela inkonzo ugogo lo ugogo Shiba wayengowasenkonzweni gogo Made kane kwaShiba wayezosiphakela ukudla masiqeda kunezihlahla zamapentshisi nama-apula sesiyadla kumnandi nje ngakhula kanjalo kodwa ngingazi ukuthi kuyasindiswa emhlabeni or kwenzekalani nje ngoba ngikhule nje siyenza lokho ke isikhula kanjalo nje attend iZayoni lezigama. Okay. Akukho kuningi just nje ukuthi nje nikhule ngalolo hlobo. Sikhule ngalolo hlobo ke kwathi masikhula ke siloku mayihamba eqhashwa nathi sakhula kodwa kuko lonke lowo mzima. Engikubonga kakhulu ukuthi kulokho mzima esikhule kubona azange kodwa sinjalo uma babemcela abanye abantu mhlawumbe ama family members nabantu nje basiduze hawa usinika umntana oyedwa lapho sizokukhulisa yena sihlale naye uma inhliziyo yami ibe ebhlungu ukuthi why ngoba akanawo amandla. Yebo. Akanawo amandla kodwa akafuni ngathi. So lokho kungoba sengikhulile kungenze nga-understand ukuthi mhlawumbe umuntu bayayekhula bomfazi womuntu kulowo muzi abuswa egcine mhlawumbe kulowo muzi engakhulanga ngendlela eright. Lokho kuhlupheka sikhula noma kusenze ukuthi siqine azange sihambe siyodayisa ngemzimba azange sihambe siyokwenza izinto ezisnacks sonke nje sikhule sabambana saze safika nako matric safunda safika la sifike khona. Nami ngaqhubeka ke ngenza i-degree nangayiqeda ke unyaka ogcina ngenxa yezimonyane ezithile zavela angabe ngisaqhubeka ke nokuthi ngiqhubeke ne-degree yami kodwa kuko konke lokho uNkulunkulu wayehleze nathi azange siswele like size sigcine senza izinto ezimbi sakhula ngasuka ekhaya ngeza ngapha eGoli ngazofuna umsebenzi sasebenza nje kwaba right. Impilo yahlangana ngoba ngiyakhumbula ngiqala ukufaka ngisho ugesi ekhaya ngajabula ukuthi awusekuzoba nogesi sekuzoba uma wakhona ukuthenga istand emqhashi ngoba siloku sihambe siqhashwa wagcina ethenga istand ukuthi sikwazi ukukhulela lapho ke wafaka umkhukhu sahlala ngagcina sengiloku ngizama kancane ngathi makuhamba isikhathi kwafanele ngifaka udadewethu engilamana naye emsebenzini wangena naye salekelelana manje kwase sekuba lula nayo unyana umsebenzi ukuthi sesiyalekelelana sagcina sekuba right. Uma ushona ecishe ngo97 ngo97 no 98 cishe Samuel lapho nje ashone khona. No man imengibhedayo 2008 yes 2008 lapha ashone khona uma eseyumama nayo nekhaya nomuzi yayibona nje senesithunzi ngoba wayekade ehlekwe ethukwa nje indawo yonke ngoba nake elengane eziningi futhi ehlupheka kodwa wabantu wahamba senesithunzi wahamba eselala emzini wakho omuhle nje onesili ngonako konke amathathu nje kukuhle ekhaya wase lokho nje ngikwangijabulisa nami ukuthi at least uthe eshona kodwa ushone eshiya umzi wakhe esephuma emzini wakhe hayi lento besiyiphila ebhlungu lesihambe siqasha sihlala naye kodwa nje kwasiza kakhulu lokho nokukhuliswa umuntu owayephuza utshwala kodwa azange asifundise inhlamba nanani ngaye ngibuke kweminye imizi abazali bakhona la kuthiwana khona kwenziwani sibambene singabantwana abandawonye sisabambana kuko konke nje kwaba saba imbumba sangakhula sithukana senzana yonke into ipheni yomunye yayibona nje lento leyo saze sikhula sifika la sikhona khona. Cha sabonga nje ukuzwa lobo ubufakazi lobo nokuzwa ngomama ethi nje angifuni lutho ngabantwana bami yabona ke that's why ngeke ngithi yabo nje that part nje osukuyishare ye background yakho isuku nje i-testimony ethile khona manje usukhulume ngomama obethi noma ngabe ngiyahlupheka but abami labantwana thina sasikwada ukuthi why angavumi ngoba ngakhoni ukuthi asikhone sonke kodwa nje wasifukamela kukanjalo wasifukamela walingisa isikhukhukazi yazi ukuthi uma usibuka lapha noma imvula ithi yafika umbone ukuthi uvalile lapha kusho ukuthi khona abantwana ngaphansi kwakhe lesikhukhukazi bese siba protect abantwana naye usiprotectile uma usiprotectile ekubeni bekaphuza utshwala kodwa
wakwazi ukuthi asiprotect azange asifundise nenhlamba akaze asithuke mina mangiqhamuka umuntu ebethukana or bezani ngiyathuka bengasindisiwe kodwa bengathukani yebo kodwa ephuza utshwala uyayibona lento leyo ngoba la kuba khona nema immoralities nezinto eziningi ezingekho right lapho kuphuzwa khona utshwala nani uyabona ukuthi ushuwa yephuziswa istress sakhe mhlambe sale yonke lento esasidlula kuyona ngeke understand ngaleso sikhathi kodwa manje khathi ngiunderstand ukuthi wayekade imbokodo naye ngendlela yakhe nepain ayibamba ngendlela yakhe kanti wayeshoda ngoJesu nje ukuba wayethola uJesu naye ngaleso sikhathi wayeyomthwalisa lomthwalo wayeyomthwalisa hayi cha kulungile siyabonga nje ngalokho sisharele khona mhlambe ke sivele nje singene endabeni ngiyacabanga ukuthi uzohamba kufakazi bakho uyaphinda usiqoqele nokuthi wamthola kanjani uJesu but wena owaziyo ukuthi ufuna ukuqala kanjani ake ngisho ngidedele kuwe nje okay ngiyabonga futhi Mduduzi uthe cishe ngikhule ngumntwana oyisoni njengawo wonke abantu ngoba nje la emhlabeni siphilela nje ukona njalo ngenxa yokuthi asiwafunda amaBhayibheli ethu sifundelwa abafundisi einkonzweni singalifundi ithini iBhayibheli kodwa into eyisimanga ukuthi uma usufile ujajwa ngeBhayibheli ukuthi belithina ngeke usathi hayi mina bengenaBhayibheli or bengenalo bengakwazi ukufunda ngoba yonke into esokwahlulelwa ngakho kuseBhayibhelini konke so ngikhule nje nami ngingona ngaba nesoka ngakhula nje ngilowo mntwana loyo oba nesoka okakhula ngaba namasoka ke kuhamba isikhathi ngaba nezingane angishadile njalo ngaba nezingane ngaba neyokuqala kwaba isipili esithathu zintathu izingane enginazo engiphile esonweni leso sokuthi ngiyenza konke lokho okungafunwa iBhayibheli kwathi mase sengibe nezingane kwahamba isikhathi ngabona ukuthi hayi angazi kwenzakalani kodwa ngizoqala ufakazi la ukuthi ngothi ngabo 2010 ngalesikhathi ngisafunda isikolo nganginako nje lokuthi enhlizweni yami kukhona ukuthi anginomngane owentomazane owayekade ebuya eboarding school cishe ingane emazise ema-boarding school ngithi kuba kuthiwa girls only boys only so kuningi okwenzakala laphaya kuningi okwenzakala lapha and most of ingane eziphuma kuma-boarding school ziyatshintsha amakhamba isikhathi ziyoba ngama-lesbian or ezinye zibe ma-gay into abayifunde ema-boarding school bafike bayenze lapha ema-boarding school ngalokulala bodwa lapho wayemncane umngane lo nganginaye nakunami kodwa wayenokuthi mhlambe noma mhlambe ngiphatheke kabi or konke engenzeka azongicabuza skisa bwangicabuze nganginalo ukuthi hayi umngane yabo nje uthatha kanjalo ngithatha kanjalo kodwa yakhela lento yaloku iqhubeka kanjalo noma ngeke ngingene kakhulu ebufakazini obuthinta lokho engizokuchaza la kodwa abazalwane ukuthi angizanga ukuzohlambalaza abantu la yebo noma ngeke ngibabiza abanye ngamagama abanye ngizobabiza makufanelekile kodwa ngizange ngizohlambalaza abantu la ngizohlambalaza isitha ngizohlambalaza isitha okwami nje ukuthi kufanele ngikhiphe isitha njengoba kunjalo uma ngabe wena lapha ekhaya uyazi ukuthi hey ngoba ekhuluma kanje ukhuluma ngami kodwa ke ngeke ngilibize igama lakho kodwa ngizobe mina ngizohamba ngestep sokuthi isitha senzene ngempilo yami kezwakala so umngane loyo nje kwaqhubeka isikhathi kwesinye isikhathi ngiyovakasha ekhaya kubo siyahlala sibuka ama-movie kwakusakhona ama-CD yebo hayi ama-CD ndo ama-cassette siyabuka lapha ko-DVD yabo lo sifake lapho ke sibuka ama-movie lapho naye nje cuddling and stuff kodwa ngangingacabangi ukuthi mhlambe kuyakhela la usathana uyayitshala impande thizeni kwahamba isikhathi sahlukana nomngane wahamba washona le yashona khona ngoba sasesiqeda umatric ke wahamba washona lapha shona khona nami ngayiphumela impilo yami ngethola umsebenzi la eGoli ngazohlala la eGoli kwahamba isikhathi ufuna ukubuza nje ukuthi umngane ebene like i-background yakhe bongayazi naye bongamazi ukuthi usikhathi sini bengayazi isikhathi ukuthi usikhathini kodwa manje ngelinye ilanga ngimbone kukhona uhlelo lwalikhona kudala kwangekho lokho ama-podcast njengoba kwenzeka manje kodwa kwakuba khona uhlelo angisazi noma kwakuyi-love life yini esevela lapho useyi-lesbian uyayiboshe lento leyo waqale kwaba ngathi uyalotshola uyashada emva kwaloko futhi sekathandana namantombazane ngangasa-understand ukuthi kwenzakalani ngaye ngizange ngiyazi kahle
i-background yakhe ukuthi kwakwenzakalani kodwa ngiyasola ngokubona kwami ukuthi ngathi sasikhathi uSathane wayetshala impande wayezotshala nje bese ayashiya then mase sengila igoli ke ngasebenza ngibona ukuthi lento le mara iloku ikhona lento eyahlanyeleka noma ingekho inkulu ngala ngahlangana khona noba bengane zami lezi eziwuthukeke ngasathandana kodwa ingizwe ukuthi anginalo uthando olukhulu man angazi ngizothini lolu engiluzwa manginabantu besifazane alifani nalolu yebo kwakukhona nje okukhona kodwa ke ayinami ngingak-understand ngaleso sikhathi kwahamba isikhathi base kufika isikhathi ukuthi uma uyashona sekufanele ngibuyele ekhaya uba wengane athi ngabe ubuyele ekhaya ngoba kusenamuntu ngangisafunda leso sikhathi futhi uyohlala full time ngangisafunda futhi eUnisa at that time ngibuyele ekhaya ngihambe eqala ngekhaya ngifike ngibheke ukuthi manje mangifanele ngibhale ngizobhalela kuphi ekhaya yabo ngithola indawo ukuthi khona indawo yokubhalela uma ufunda eUnisa hayi ngeke ngicalele manje ukuthi sengibuyele ekhaya 2009 2010 hayi qale manje sengiyaqala ngahlangana nomunye lesbian sengiyaqala manje yabo sengiyayisondeza nje kuyena ukuthi uyazi nami nje ngiyayiphila lempilo kodwa angikaze ngiphile kodwa sosho kanjalo sengisho kanjalo nje ukuthi yonke lento siyenzile hayi lasizakala sengisekhaya sekayasizakala ke naye lo house akungena vele ku relationship okokuqala angazani ukuthi lempilo iphilwa kanjani like mase sowungene kuyona kuma soku relationship ngempela angiyazi ukuthi iphilwa kanjani kodwa ngikutshela ukuthi ngokubona kwami ngase ngembatha idemon angazi noma uyayizwa indlento le kushuthi kune demon elavele langena kimi yes langembatha ngoba yonke into eyayenzeka la kwangazathi into engiyaziyo nje yabo nje into onolwazi dala unolwazi ngayo kodwa ungakaze wayenza but suddenly sewuyazi yonke into ekufanele yenzeke mina sengiyazi yonke iprocess yakuleyo relationship lesbian mina sengiyazi kodwa ngiyayibona mhlambe kuma DVD ngangakaze ngangike ngakubuka lokho kwama-porn kodwa kuhlukile phela ukubukela i-porn kunokuthi usuku relationship yayibona lento leyo ukhona izinto ongayibukela kwi-porn kodwa ungeke uvele uyigquma uhlala uzenze kwi-relationship yakho uyayibona nje lento leyo so ngathi mangilaphayana ke sasicala ukuzwana nalo kwahamba isikhathi okuqala lento engembethe ngoba yayingenzisa izinto ezizimanga nje zodwa ngingena ngiyaqala ngithi ngalo nge-relationship hayi ngizwane naye kuhamba isikhathi hayi ngoba wayethanda nezingane zami labantu bahlakaniphile yazi ukuthi fanele athande izingane zakho aphinde futhi akuzokwazi ukuthi azuze inhliziyo yakho fanele zenzele yonke into up to date hayibo qhubekeke hayi enzele ingane enizibongo cishe izifane ingane ingibongo isithakazelo sengane zami nesibongo salo siyafana so bayethatha ngathi ingane zakhe hayi izobenzela yonke into kwaba mnandi kwaqhubeka isikhathi kwazothi manje ngabona manje ukuthi ngazathi ngithandana nemali yakhe angisathandani naye sehlala ngekho absent kodwa imali ihlezi ifakiwe ayi kwakukhona nalento ababethi toilet mangabe uyayikhumbula nabo mix it uyayikhumbula lezo zinto yebo ngangibhizi ngazonke lezo zinto lezo ukuthi e-toilet ngithola omunye naku mix it kwakukhona bakhona lapho lento le masuyembethe ikwenza nje ingazathi uvela ungaloku ukungena kuma relationship amaningi uyangena nje abantwana leso sikhathi baba umntwana ngamtshela ukuthi hayi sesingahlukana ngoba ngiyabona ukuthi ngingakhona ukuphila ngaphandle kwakho hawu kwakune reason ukuthi angabi khona isketting period angeke ngikwazi ukuyisho kodwa kwafanele ukuthi anyamalala certain period empilweni maye sebuya ngase sengimtshela ukuthi hayi sengibona ukuthi ngaphila ngaphandle komuntu wesilisa ngase sengiyangena ke kule relationship yami sengiqala lempilo ke le entsha yes ngayiphila ke lempilo manje hayibo sengibhizi senginama partners amaningi aya edeka nje hayibo maningi nje ayangena impela hayibo bese ngithola omunye futhi ozokhipha lo angithi akhona lawa amanye engingawazi ngamehlo ngilabo lokuthandana go mix it ungambonanga sekulo oyengimbonayo sengiyabona ukuthi kufanele asuke lo ngoba manje ayenza ngithola omunye futhi afika ngene naye afike gaxa hayi kube right sihlangane sinaye sibonana hayi ngenzele yonke into ukuthi usathani wenza ukuthi kube nemali
futhi unenhlanhla yokuthola vela abanemali kuba kanjalo nje banemali yenzela abantwana yonke into nami sengiphila impilo manje emnandi kabi Yebo. ebengingayiphili ngaphambilini Yebo. hayi kube mnandi ke hayi ba edeke yonke into manje mayenzeka yonke into mayenzeka nje yenzeka ngathi nginolwazi yebo ngathi yini nje labantu laba ngikwazi ukuthi makufike lona kule viki lo munye Awu. ahambe kufika omunye uyayibona lento le timetable. ngase ngiyothola umsebenzi Oh. ngo2009 ngathola umsebenzi ngo2010 ngathola umsebenzi la ngisebenza khona la usebenza so khona sekufanele namanje. ngibe stable yes kulo dokotela engisebenza kuyena ngathola umsebenzi lapho ke hayi ngihola u630 per month kodwa kwayiningi ngoba nalabo babefana angaboni inkinga ungaboni nje inkinga, yebo. kwaba right nje kwaba mnandi yaqhubeka impilo yaqhubeka baba baningi kwazothi ngo2010 or 11 ngathola omunye angithi manje usathane wenze ukuthi kule relationship le yama gay lesbians wenze ukuthi kuyachithwa yabo nje vele uzotshala into ebolile vele kuningi kakhulu okwenzakalayo kubolile umngani umunaye fanele shaywe ngesitini nashayana ngesitini nje khona lana kuhle nje konke akuliwa kaliwa okay. kaliwa yabona nje makuthiwe kunalento abathi pride khona le pride yakhona mayikhona kusuke kokwenziwa nje manyala wodwa sukenziwa lapha akuyizwe lento le usathane wayehliswa ezulwini ehliselwana iwayiphakamisile ipride yes kodwa manje wasebenza ukuthi akube khona i celebration yama gay and lesbians ebizwa ipride yes uyayibona nje lento le ukuthi nibe nepride ninenze yonke into engekho right engamjabulisi uNkulunkulu ene usathane ngendlela ahlakaniphe ngayo uvele wenza konke lokhu athi uNkulunkulu akakufuni wakufaka ukuthi emthethweni sisekelo welizwe wathini uyakufuneka abortion uthi i-right umuntu umzimba wakhe ilokhu njalo gay and lesbians bu-right busemthethweni ningashadana nonke lento leyo uyayibona lento le yonke leyo athi uNkulunkulu akayifuni so bekwenzeka zonke lezo zinto lezo ke laphana okubolile nje kodwa okwenzakalayo ngapha kushana nge18 so angeke ngikutshela ukuthi ama partners engaba nawo awungaki njengoba sengisindisiwe kufanele ngibhale izono zami awucabange kufanele ubale umuntu ngamunye ondlule kuyena abanye ngisebakhumbula namagama abo khosi kwakudlulwa nje khosi kwangidlula ngithi ngangitshala kwangidlulwa nje kwahamba kanjalo kwaba yileyo zinto lezo ukuthi kuyenzeka la ngiyabatshintsha ama partners la okuhamba khona kufike kube ebhlungu kakhulu ke la ngiyaqhubeka isikhathi sengikufanele manje ngithandane nabantu abashadile uyakwazi lokho ukuthi stila ama lesbian nawo aba straight ba straight umuntu wesifazane kulula kabi ukumtshintsha abe lesbian angithi usathane ngaska uma ngitshotha ungangimbethe lento engangimbethe lelo demon engangilibethe ukuhlangana kwamehlami nawe qedile ukuhlangana nje kwamehlami nawe angazi abe wayenzani kodwa nje ngiyazi ukuthi uma sengiyokhuluma nawe kobe sekuba lula ngaleso sikhathi khona umntana kaBhuti wami uyibutch ibizwa ngamabuhlukene amagama mangabe lo oqhokisa komfana abengathi umfana ibutch lelo uma kuyilo oyintombazana njengambe ngiyintombazana njengoba ungibona bekubizwa ngokuthi femme kodwa ke ngoba ngangembethe lento ayingenze ukuthi ngibafundise labantwana abancane abasakhulu abangazathi bangama lesbian kwazi ukubathatha nje ngibafundise intombi yashelo awuloku shelelo angithi bona ba believe ekuthini fanele ulethelwe intombi mhlawumbe uyiphiwa usibani banathi hayi lona ngathi yakuthanda bese ekhana thatha lokho noyilathi izwayibeshana nange18 wena khona bubu bafundisa futhi like kanjani bekade kuba ukuthi mhlambe ngiyabona ukuthi hayi basakhula lokusasekuncane yabo abaka understand endaweni nje mhlambe ngiyababona ukuthi hayi azilabo ngizoba bayiqoqanela futhi nabo yabona nje bazohlala nawe bayakuvakashela inini sengiyabafundisa ukuthi hayi nina intombazana uma uyifuna uyahamba uyoyishela uloku ucela ulenda nje ukuthi ize kuwe or uyolethelwa yona ngibafundisa lokho kokunye futhi okwakwenzeka kuba ukuthi mase sowubona hayi sekakhulile sekufanele ukuthi uthandane naye ngimdala ngiyimi ngithandane naye sengiyomfundisa ukuthi kwenziwa naye ngiyagruma wena hayi wena bakhamba kuze kufika lapho fika lapho
ngiyagruma ukuthi kwenziwa kanjena bese kusuka lapho futhi khona abamama abashadile bashadile kodwa nje ubokwazi ukuthi uthandane naye indoda yakhe ikhona uyathandana naye uyahamba ngiyovakasha mangiyovakasha ngithi umngani wakhe indoda izothini futhi vele phela nengomama nobabili ungacabangani lapho hayi akunankinga into ebhlungu ke ukuthi nanini last week bengifunda enye ilona lapha ku TikTok usisi ethi usewuqhawulile umshado wakhe uphelisile ngenxa yokuthi wathi sengikuphelisile bafazi umshado wami ngize ngayishutha lento bengithi ngizokutshengisa yona before siqala ngikhohliwe wathi nguphelisile umshado wami usuphelenya yazi ukuthi ubeloko indoda yakhe beyinomngane na azi ukuthi bana 3 years athi umngane kuyena umngane futhi Mduduzi labantu bayajola nje bayajola umntwana ambuzi uphi ubaba bekasebenzele ekudeni usisi uphi ubaba athi umntwana ukhona unomali umusibani banyana lento ingithintile ngaphakathi ukuthi yazi ukuthi baningi okufanele bavuleka amehlo baningi okufanele bavuleka amehlo ingane yakho uma ngabe iyovakasha ama slip over kwabangani ayiphele ayiphele kahle ayiphele leyo nto leyo because uzothi ngiyovakashela umngane wami awusaloku uthi wena umngane akusasiwe umngane ene futhi enye into umvumela kanjani umntana akhe ayovakasha slip over komunye umuzi imimoya ingaka nje ekhona qinisile imimoya ingaka nje phela sisaphili ngani awumazi noma uinitiateka lapha noma uyokwenzakalani so kufanele nje uma umzali awuvuma umntana akhe ayo slip over somewhere impela nami ngihamba ngiyo slip over somewhere ngize kumngane wami angekho into ozenza umngane wami ufuna ngimlalise ekamereni ngathi uyasaba or in wena uzovuma ngithi hayi mama ke hamba uyolala naye umngane wakho anyway yebo uyayibona lento ukuthi ibhlungu kanjani cha impela kakhulu ene kuthe makhamba isikhathi kule relationship ebese ngase ngikuyona ngazi noma ngijumpa izinto yinla yes because ubuthe kunabantwana labo labo bebaye bengade kuyilo bengisengidlula kuloko ngoba bengifuna ukukhuluma nje ukuthi kuyenzeka izinto ekanjalo abazali abakuqaphele lokho nokuthi umntana wakho ujwayelene nomama sibanibani lapha kodwa uyambona lo mama sibanibani lapha uphila yiphi impilo akusimpilo straight musukuvuma umntana wakho akwenze lokho uyayibona lento leyo abakho abantwana bebethini uqala kwami ukuthi ngize ngiqala ukuthi ngiyatshintsha ngahlala nabo phansi ngabatshela ukuthi sengibona ngcono ngiphile nayo impilo uma ngabe aniyithandi mhlambe izoniphatha kabi ngangitshela ukuthi ngangingasho ukuthi ngizoyiyeka ngangithi ngizoyishaya underground ukuthi bangaboni kungabi nje ukuthi bayazi yebo uyayibona lento leyo so kodwa ngathi mangikhuluma nabo anyway bebaba incane kodwa at that time mina ayikakhulu at that time ngiyacabanga ukuthi ifirst born nami yayila ko 13 14 somewhere lapho then ngakhuluma nje nabo bathi hayi mama ma uhappy nathi thina nathi happy vele abantwana kuyabazi ukuthi imali aluthezi bajabulela amasweet bajabulela izinto abenzelwa zona bona abanendaba nezinto eziningi futhi enye into engeke ngayinotice ukuthi uma ngabe kuumzali oyilesbian onkumama oba kulama relationship akubukeki kubhedi kakhulu than uma kuubaba uyayibona lento leyo angazi kubenziwa yini ukuthi kubukeka ngathi makuubaba ungasekenze abomination eWest than umama kanti into efanayo isona esifanayo phambi kwamehla kaNkuluNkulu lesi so ngapha kimi kwakungazathi kubukeka kungcono abantwana be-accept uyayibona lento leyo kwangaba inkinga kwaba ukuthi baya accept ngoba bebenzelwa yonke into ngigcine ngiba kwenye relationship lapho baba uShabangu mangifika ngizovakasha okay ubaba loyo ngangicabanga ukuthi sisebenzi ngangicabanga ukuthi sisebenzi sakhona ngoba bekune business ekhona kuloyo muzi loyo ayinkulu nje so ngicabanga ukuthi ayisisebenzi ngoba uhlezi abhizi lona le hawu kuyabe ngiyambona ukuthi uthatha izinto uyolala eroomini ngaphandle kodwa the first time ngiqala ukuza ngicabanga ukuthi ngabe mhlambe nje kube nama question kodwa phela kumnandi angithi khona namawayini lapho kona yonke izinto lezo awucabanga kakhulu ngapha niyaphuza ngapha yonke lento le kwahamba isikhathi ayingibona ukuthi no lo baba lo wala ekhaya lo ngibuze upartner lo
afonela umngani ukuthi angi-explainele uyena. Ehe. Uyahluleka nokungi-explainela ngoba kulama category lawa LGBTQ ngizoyibiza kanjalo. Yep. Khona ngithi khona ababi. Kuthiwa khona aba-bisexual, khona abangama-femme, khona abama-butch, khona abanjanjanyana. Laba ababi laba bakwazi ukuthi babe kuma-relationship or both male and female. Bese kuba mina ngangileyo ukuthi ngifuna i-female kuphela. So kwakunzima ukuthi ngathandana nomuntu obi. Yebo. Ngaleso sikhathi. So ngathi ayingeke waba ukuthi ngathi vele nje usuyamlahla. Ibhidliza manje umuzumu. Ngaleso sikhathi kukhona abantu besifazane nabangani bakhe nanani bathandana banamadoda bashadile. Kodwa banabafazi. Ngazi noma uyayizwa le. I-mix masala nje. I-mix masala. Hlangene. Kuhlangene unomfazi naye. Lo umfazi womuntu kodwa unomfazi futhi naye. Yebo. Angazi noma Endlini waziwa njengokuthi umfazi wala ekhaya. wala ekhaya kodwa Uma mayefika ngale usena- usumnumzane wakulela khaya Yebo. uye wakhe umakhela wenze yonke into. Hayibo. Angizange ngizohlambalaza abantu la ngizohlambalaza isitha. Ekubhedi kakhulu. Ngizohlambalaza isitha ngendlela esiwubulale ngayo izwe. Yebo. Uma ubheka babshabangu ngoba phela iGomora neSodoma kwashiswa ngendlela okwakumnengisa ngayo uNkulunkulu. Yes. Uyabona uma ubheka kungani engasibhubhisi thina. Ngoba sisiphile emseni wenkosi Umusa uJesu. uqinisile, Ukuba umusa. inkosi uJesu azange yehle izosisiza. Ayi impela Ngabe kudala seqedile ngathi. sabhubha. Ingathi umuntu wayethi ethinta umphongolo ngephutha wesivumelwano wayefa same time. Uyabona ukuthi uNkulunkulu simnengisa kangakanani kodwa usasibekezelela. Oh kakhulu. Usibekezelela through inkosi uJesu. Elokuyosinxusela kuyena. Uyazi mangibheke emumva ngibheka yonke lempilo engiphilile. Yebo. Angikho happy. Ngiyaxoxa manje kodwa angikho happy ngento engidlule kuzona. Yebo. Awucabanga ukuthi ingane zami nje. Lempilo bengiphila. Eish. Undodakazi wami waseba yi-lesbian. Yo. I-first born yakho. No, firstborn umfana. Oh okay. Waseba yi-lesbian. Awucabange lapho. Ngokubukela kumama. Ngambuza ngathi ingoba ukukopele kumina noma ingoba mhlambe kunganjani wathi hayi nje uthande kanjalo kodwa akubanga isikhathi eside ke. Wasephuma kukona. Kodwa nje lokho ngoba phela ingane yenza ekubuke Kumama. kumzali. Yebo. Iyathanda ingane ukuba ukopela kumzali. Kakhulu. So now manje ngiyabakhuza kwezinye izinto uyabona ukuthi awusanawo amandla amakhulu okukhuza. Ngoba unawe nguwo oyitshalile lembewu. Eish. Yo. Yeah. Uyitshalile lembewu. Makuthiwa kufanele ube isibonelo. Makuthiwa Usuke kufanele ube waba- isibonelo kuba esihle kubantwana bakho. Yebo. Kufanele. Manje Nginomzukulu akukhuzile. manje ona 2 uzowenza 3 this year. Yebo. Owakhe untombazane loyo waqala waba yi-lesbian. Uyazi ukuthi kube kuyangami ngifisa ngathi angazi ngamfaka ngamvalela Ukuthi angazabe angazabe expose kwezinto zakulomhlaba lezi ezingalunganga. Kodwa ngiyazi ukuthi inkosi ikwenze purposely ukuthi angidlule kuzo zonke lezi zinto. Yebo. Ukuze ngizokwazi ukuthi ngizokhuluma ngento oyaziyo. engiyaziyo. Yebo. Engidlule kuyo. Kuyo futhi. Ehe. So nje lempilo ke ngayiphila ke yonke lempilo leyo ngayiphila lempilo lapha ngamtshela ukuthi hayi wase efanele axosha indoda or indoda afanele ichele manje. Because into engizoyisho babushabangu uma uke wangena ebudlelwaneni bobulilo obufana nobakha kulula ukuthi uphume. Oh. Akulula ngoba noma ngathi uyafika lo partner wakho awusamuzwa. Yo. Ngendlela abhidliza ngakhona uSathane. Izinto zabo masturbation isuka khona lapho. Athi ithinte wena ukuze uzokwazi ukuthi mawusumthinta lo mthintayo. Usuyazi ukuthi uthintaphi kwenzakalani mawenza so kwenzakalani. Oh Uyayibona lezo zinto lezo? Yebo. uSathane uyatshala wenza yonke lento nje. Eish. Wenza yonke lento lena ukuthi vele ungene deep esonweni. Yebo. So nami ngase sengidiphu kangangokuthi ngangithi noma ngisengibathinta labantu ngibona ukuthi kune magic eyenzakalayo la. Kodwa le magic abakwazi ukuyenza kumina. Oh Uyayibona lento leyo kwenzeka nje imangaliso zodwa ngiyibuza ukuthi kwenzakalani kanti lento yonke le ngiyifunde phi. Angiyazi nami. Yebo. Kodwa mase ngifika kulo engithi wayenomfazi abafazi nabangani bakhe benza leyo nje abakuphilayo.
leyo mpilo abayiphilayo ukuthi bangabafazi baphinde babe nabafazi Yebo. yonke lento le Baphila nje kwakhona impilo lo edabuka. ngo2012 or 2013 ngase ngalotsholwa umunye engangimtholile emva kwaloya ngesikhathi ngisaqala le process yami yo yabo ngalotsholwa yiloyo kwaba ehamba isikhathi hayi kwangahamba kahle izinto kwafanele ngishiye Kume ukulobola ekhaya. angithi manje ngisakusekho mama Yebo. sesiphila sodwa As ama siblings manje ekhaya. sesingabantwana nje abantwana Yebo. bamama then Bathini ekhaya? eqaleni makuqala lento yami yokuphila lo lesbian abanye azange babe happy abanye bangaba nendaba ngikhuluma nje ngomntana kasisi wami wakamamkhulu owayekade wangibiza wahlala nami phansi wathi yazi usindisiwe ngiyambonga kakhulu ngiyambonga naye mhlambe mayezoyizwa le lufakaze engithula la ngifuna azi ukuthi ngiyambonga ngesikhathi zonke ngihlala ngimtshela kodwa naye ukuthi wathi wangibiza wathi yazi mangikhuleka ngiyaphazamiseka ngenxa yakho nalo mntana kabhuti wami omunye wayekade ngithi kuwe ngangibafundisa bonke wayekade ebhuji ngathi wathi ngiyaphazamiseka mangikhuleka ngenxa yenu lesono enisenzayo manje at that time phela ngangikade ngisangeqedo ngena futhi ngizwa lutho ngathi awukahleni bukhona umuntu ongaphazamisa umthanazo womuntu ephilela impilo yakhe engaphazamisa umuntu uyayibona nje lento le wena ubona nje umuntu kodwa zange nje ngize ngimphendule kabi kodwa nje ngamphendula ukuthi hawu sengingashiya lempilo emnandi ngangake sengiqalile ngaya nje ngaso sikhathi ngaphuma kuyena kodwa ngibonga ukuthi wanginxusela ukuba zange ahleza nginxusela kuNkulunkulu ngangeke ngithole lo musa engutholile manje uyayibona lento le ngangingeke ngoba kuthiwa uma ukhuleka ngithi le nama devil worshippers ayahlala achaza ukuthi abantwana bomuntu okhulekayo abakwazi ukumthola bathola ngani bayona bona kodwa ngenxa yomzali wabo obahleza abanxusela abakhona ukuthi babathole uyayibona lento le so nami usisi wami loyo wayehleza anginxusela njalo abanye ke kwaba ukuthi khona usisi wami naye wangazwisisa lento sangazwana kahle wangiduba washiya nje ngamangala ukuthi uduba ushiya kanjani manje ngoba phela la endlini njengoba nje sidla kangaka nje sidla ngenxa yayo yabo lento le njengoba konke into njengoba kumnandi uyanderstanda kwamaphathi njalo uyayazi mosimpilo yalabantu amaphathi kudliwa kamnandi kenziwa nje kuhlezi kumnandi uyayibona nje lento leyo kwaqhubeka nje kwaba kanjalo ke kwaba mnandi azange bagcina beunderstanda ke kwaba right ke ukuthi ugcina ulotsholiweke ngase ngilotsholwa ke kanjalo ukulotsholwa sengiyahamba ke ngiyocela sebathumela incwadi ngiyahamba ngiyotshela ngiya esidini because la ngihlala khona eMpumalanga sikama after idivorce nobaba ngithi ngisathola indawo ekama ekhaya kabo baba kuseNewcastle hamba ngeNewcastle manje ngiyobatshela ukuthi hayi khona ufuna ukulobola hayi bayajabula bese sekufanele ngibatshela kodwa uyintombazana hey hayibo bathi asikaze ke sikuze lokho ayikho nje into kanjalo asikwazi ukuthi singayivuma leyo nto leyo ayina ababomkhulu wami abaningi abafundisi basezayona yabo lento lezo bafundisi nje bathi yaye imhlolo njalo asiwazi ngeke nje sikwazi hayibo hey buthi Mduduzi nithi mina hayi okay cabanga ukuthi ngiyolotshola kodwa khona engizwana naye sengihlangana naye futhi khona lapha eNewcastle ubhizi ngaye manje kodwa ngoba lento engikutshela yona usathane uyamosha uzolimosha lelizwe likaNkuluNkulu uyalimosha uyamosha nje ufuna kwenzeke yonke into errong hayi ke ngapha ngibhizi nabayi ngibuye ke babamba ama meeting balokhu bahamba babamba ama meeting bayokhuluma bodwa kube khona umfazi kaba umkhulu oyi1 owathi ayi mina ngiyayazi lento usho ukuthi umshade owangaphe eGoli athi hayi lento ikhona manje eGoli yaphilwa lempilo hayi mvumeleni hayi bavuma nangempela sesiyobonana nini ngeSaturday ukulotsholwa kungeSaturday ngibatshela nje le part nevi ngithi kubo ngasikhathi balokubala bazoze bavume ngithi kuba ayi mangabe niyala ayikho inkinga sengizoya ku plan B bathi imuphi plan B ngithi sesihamba sosayini bese sekuba kanjalo hayibo ngeSaturday nangempela ifika uSaturday kwenziwe kumalobolo kwenzeke nangempela kodwa isimanga esasenzeke ngaso sikhathi ngagula ngihlezi ngibuka kuko konke engidlule kukona izimo engidlule kuzona ukuthi uNkulunkulu beka lokho enami
yabona inkosi uJesu Okay. binami Ehhe. ngoba ezinye izinto beyikade nginika ama sign kodwa manje ngoba I was blinded bengingaboni bekade futhi kwesinye isikhathi angiphephisa kwezinye izinto so lokho angiboni ngigcine ngathi mangihlukana sengiqedile la malobola ngoba ukuthi ke gcine kuhamba isikhathi siyahlukana nayo loyo ngenxa yezinto thizini ezabe sezenzeka Okay, ngangibone kwasahlukana sengimanje sengiphila lempilo kwahamba isikhathi ngathi ayi ngaqala manje kodwa bengiphila kamnandi ngaqala manje ukuthi ayi akusekho right empilweni yami nje nayo yabo even financially akusekho right ngimangala ukuthi sekubangelwa yini lokho kayi ngibekezela hamba isikhathi kuthiwa hayi fanele uyogezwa ubaba eingane zakho utete kuwena washona ubaba eingane makuhamba isikhathi utete kuwena and staff ngicine ngihamba ngiyokhona futhi ngiyogezwa manje ngiyogezwa vela ngisakho ku relationship angisafune ma relationship at that time mangiyogezwa ke le Mpumalanga le phansi Olote ngeze mangibuya lapho ngizwe vele ukuthi hayi kusukile angithi angasindiswa ngizothi ayikangcono yazi ngiyeza umthwalo wehlile mangibuya vele bese sengithi mangikuma relationship bathi lo uyakumoshela ngoba akafuni because utete kuwena and stuff so vele bengithi ma relationship asabheda seqalela ukubheda mase ngibheka manje it was God yebo it was God okay engichelisa yes engichelisa but mina ngingaboni ngoba ngangisesezweni angithi at that time kodwa mangibuya ogeza ngazizwa ngilayi hey mangibuya umntana kasiswa amathi yazi mamncane awukho right kakhulu ngifuna ukukhuphuka nawe egoli yovakasha ushwa umoya thatha ileave okay thatha ileave ngifike la awu mhlala la bese ngithola omunye mangithola omunye vele ngithi yabo lo ogcina empilweni yami ngisafune lutho okunye sithandana ukubhubha kwakuyinto emnandi impela ke lesbian nakhona phela ngisengiphila leyo mpilo uyibhuji yes so uyayi understand nalamagama yebo ngiyabonga uyibhuji naye sithandane kube munandi ngalendlela engayazi angintroduce izinto eziningi nje engazazi nje yabonga kube munandi nje I was a queen in my castle nje everything was good perfect ngithabo la vele kokugcina nje angisafune lutho amanye ama relationship kanti inkosi vele ithi vela usakugcina akusekho la uzoya khona yebo sibe nama dreams amakhulu yabo nje lento leyo si financial stable nje kube right futhi kube lesimeni impilo nje kube right hawu kuhamba isikhathi siplane sengizokwenza in vitro khulelwe fanele ngikhulelwa ngithi akuyichaze le ndaba ye in vitro nje kancane in vitro ukuthi kuthathwe iqanda lihlanganiswe nesperm kuze kukhanda umntwana bese ayafakwa futhi kuwena ngaba iqanda lami thula phela ngaba iqanda lami noma iqanda lakhe kodwa sasiplan ukuthi kuzoba iqanda lakhe leyona bese sengiyalithwala ngendlela engangibona ngayo ngoba mina nganginezingane yena kanazo eningane yayithanda ngathi hayi kuzoba into kanjalo mangabe sesiplana yonke lento le ay manje isperm singalithola abangani bamagay baningi angithi bese ngalithola kanjalo even ama family members ngenzeka ukuthi singakuthola lokho sasiplana nje siloko siyaplana yonke inkosi uJesu icalele manje sicale kusidonsa manje imali inciphi imali yes angithi vele phela idinga imali le yebo ngizobethe yadura impela yadura sicalele manje sesiyaqala manje siba financial strain hayibo kwenzakalani ngangihamba bhuti Mduduzi every Friday Saturday or Friday ngiza la eGoli you understand every weekend ngiza la eGoli ngendlela irelationship yayimnandi ngakhona phela yayiqinile hayi kuhamba isikhathi kube mnandi hayibo imali manje seyiyaphela asikhona uunderstand ukuthi ishonaphi nayo le mali yabo nje kodwa nje sesiyaqala la manje sesiya imali ayi sengiyaqalela manje seseqisa amaviki ukuthi ngize nani kodwa nje uthando liqinile dukhulu nje lumnandi lasidinge kuphazanyiswa yebo ayike makhamba isikhathi hayi nakhona ngibone manje ukuthi hayi khona into engasekho right akusekho ngikamkam njengasekuqaleni yebo hayi mangibuka ngibone ukuthi hayibo sesiyaxabana nalomuntu besingaxabani besingaxabani nje at all bekade kunandi yonke into perfect kusho ukuthi inkosi uJesu besingenelelile lapho bisingenelela ke lapho ukuthi sekufanele siloko siyaxabana kodwa ngaleso sikhathi wena akakazi
angakazi Wena kodwa usabona- manje yazi into eyayenzeka manje uma kuhamba isikhathi ke sekufika ekuthini sekufanele manje kukhona izwe likhulumayo la ngaphakathi ukuthi kufanele ngikhonze like ngiye enkonzweni kodwa inkonzo le at that time bengikhonza kwenye inkonzo engangikhonza kuyanginandaba noma ngayisho ngangisepostoli bengikhonza alright ipostoli leyabathi old ngikhonza okay. lapho mangikhonza lapho abanankinga ke vele nalokho bayazi futhi bayazi okay bayazi ukuthi ngiphila impilo ngikhonza nje lapho ku right kodwa sengizwe ukuthi akusavumi ngiyakhona nakhona inkonzweni akusavumi kodwa khona izwe lingitshela ukuthi fanele ngichintshe like ngiphile modesty ngazathi ngaphila ngiyabona enqondweni yami ngendlela elingisho ngayo lezi ngoba at that time bengikade ngiba nama challenges engibhekana nawo kodwa ngangisizwa ukuya kaShembe noma right ngangiya kaShembe ngisizwa ilamanzi akhona ichibi ngilizwe ukuthi liyangisiza kakhulu ubukhonza khona noma bengakhonzi bokuya ngokuya ngikhona ngokufuna usizo kangangokuthi phela the time ngiku relationship lapha yana endodeni nomuntu yagcina ingenza something ukuthi ngilimane kwakufanele ngiyosahunyawo ngoba ngaba nesilonda basibiza ngesitshopi ngasizwakala khona la kwenza kanjalo umnumzane phela engithathi umfazi wakhe ngithi wagcina etholile phela kwakungafihlwa wayekade wekwenziwa phambi kwakhe ebona alright ebona kodwa manje engena say angazi kwakwenzakalani ukuthi noma wayesaba lo lo ongomuntu wakhe sasihlanga wayenamandla ekuphezulu kwakhe uyayibona lento leyo kodwa wayazi ukuthi mase kufike lokho kusho ukuthi uzongichelisa elokhu nje neposition yami yebo ngoba ngagcina nami okay sengazi ukuthi okay vele indoda yakho kodwa ngagcina sengiaccept ukuthi hayi vele sekayilahlwa uyayibona lento leyo umuntu mayisethi hayi uyaphuma lo yes yabona nje kwaba into kanjalo kanti uzokwenzela ama plan uzongiplanela yo ngakashembe bangitshela ukuthi kwenzakalini kwasha kwacima ke ngoba ngenzekela kanje kwangisiza ke bezingisiza into zakhona kangangokuthi ke makhamba isikhathi kwagula usisi wami omdala mayegula usisi wami omdala okay yena bekangapha la ngapha eJoburg yebo kodwa la ngapha eSprings Springs beka lapho bahlala lapho ngangakwazi ukuthi yena ngamsondezela ichibe or ini bekakholelwa ke kule nkonzo le yama old yabona ngathi angasebenzisi izinto yena zesintu yabo nje akukholwa ukuthi nje uNkulunkulu uzomsiza yonke lezo zinto lezo yebo then how kuleso process yokugula kwasisi wami loyo ngisahamba ngapha kuthiwa hayi fanele nenze imisebenzi niphume esibongweni sangapha ningene ngapha kuzokwazi ukuthi ningene esibongweni samama akho akucedwanga ngapha kuzokwazi ukuthi kube nama process ukuthi uzophila usisi lona sekugula manje wesi2 semgula cancer bonke hayibo lona ashona ngo2024 February ngo2024 February ashone lo akasakwazi ukuyongcwaba lo yanse kagula kakhulu esikhale nje ngisebenzisile izinto akukho angingakwenzanga ngibambe ko Hollywood o25,000 ngiwine ngithathe futhi yonke leyo mali ngiyosebenza usathana uphinda ayifune futhi le mali akunike yona uzoyisebenzisa ezintweni zakhe phinde futhi ngisebenzise le mali ngiyohlaba kuthiwe yenza ukuthi ngiyenza zonke lezi zinto abayifunayo ngiphela ngifuna ukusave ukuthi kuzokwazi ukuphila abantwana bakithi ngosami ukuthi baphile angithi wagcina shonile lo mdala ngo December 31st ashone lalo yena sindiswe eqala lo ngalandela emva kwakhe ke nami ukusindiswa ngingakafika endabeni ukuthi ngisindiswa kwenzakalani ngisakule process yokuthi kufike ukuthi sekufanele ngiphile whole ngitshela ukuthi mina ngoba ngisebenza kusho ukuthi fanele ngiyokhonza ekuphakameni alright uyayibona lento leyo ngoba manje ngiyabona ukuthi kufanele lokulezwi likhona la enqondweni nami ukuthi fanele ngiphile whole kodwa ngazi kwenzakalani hayi ngiloko ngibusy ke ngcine ngiloko ngibhizi ngaleyo process lo azagcina athi yini ngazathi ufuna vele ukuyongena lapha sowufuna ukufantwa yilabo omkhulu bakaShembe yayibona lento le kanti cha kodwa khona lento eyenzakalayo la kimi ngaphakathi lokhu iyakhula lento lokhu yangitshela ukuthi ngelindanga mangisathi ngithi ngihleli nje kufika izwi lithi ngabe yiyona into engakudalela yona le mpilo ephilayo yiyo yini le hayi akukho kwangitshela ukuthi kwakwenzakalani ukuthi ubani wayekhuluma nami or ini ngavele ngafila nje ukuthi hayi la Nkosi uJesu le
Ngathuka. Uyazi ngoJesu but not that much. Yabona babashabangu ngagcina ngikwatela inkonzo engangikuyona mangiceda ukusindisa ngakwata Okay. ngakwatela inkonzo engangikuyona because azange sisifundise ngesihogo nangezulu Hayibo. abakaze bafundise Yo. ngesihogo Into nangezulu engafundiswa leyo. izulu babethi likhona kodwa lisemntwini alikho phezulu bayazazi la bekhona ngikhuluma manga Yebo. ngikhuluma iqiniso bathi izulu lisemntwini Hey. uyayizwa lento leyo Yebo. uma ngabe izulu lila kumina bathi lile la kimi lila ekhanda lami uNkulunkulu uhlala la ekhanda lami nabo bonke nezingelosi nabo bonke bahlala la kumina Vele futhi uma ngabe bethi izulu lisemntwini like ubona ngani ukuthi selikimi ke manje izulu according to bona ba necilongo ubona ngokuthi icilongo likhalile kuwena ngokuthi uvume udade nomzalwane mabezokushumayeza so la acceptile izulu selikuwena bakholwa isikhokho sikhona ke angikholwa angaze ngizwe bekhuluma ngaso angaze ngizwe bekhuluma ngaso Yeah. kanga ukuthi kwangiphatha kabe that time ngabakwatela kodwa kwafanele kufika isikhathi ukuthi uNkulunkulu angitshela ukuthi bekufanele undlule la Oh. bekufanele undlule kuko konke lokho khona Okay. uzokwazi ukunderstand ene ingakho kuthiwe exolela Yebo. wonke umuntu ondlule kuyena Yebo. ngoba bekakuphathe ejenu yempilo yakho kufanele angidlulise kulezo zonke lezo zimo lezo Ngakhohle ngayibalekela imali. Okay. Yebo. So ngangingade ngiloko ngiwarisheka at that time ukuthi why bebangangitsheli bebangasitsheli ngesihogo nani azange basitsheli so ngayitshela ukuthi hayi ke okay fanele ngiphile lempilo le voice ethi mayiqeda ukukhuluma ngavele ngazi ukuthi kwenzakalani kangangokuthi akukho ozongisiza mhlawumbe angitshela ukuthi kwenzakalani or nokusindiswa fanele ngenze njani sengilalela izwi ke manje ndivakalo ngoba laselingiguide ake Oh. laselingiguide mangivula ifoni yami ingitshela ukuthi delete Oh. ku voice ithi delete mangibukela izinto Yebo. delete noma pass yayibona lento leyo mangithatha into ngigqoka ithi no uyabo Hayibo. ngigqoka ngasi sengibuka lapho engaqala khona ukuthi ngibuka ama podcast sengiyacinga manje ngiyangena nje kuma YouTube nani ngichecka ngenhlanhla ke uNkulunkulu mangabe esekufuna uyakusondezela izinto eduze Oh yebo. kwaqala manje ngabona lezi zaphesheya ama ex devil worshippers Oh. yabo ngaqalela ngafulalela ke intshumayelo zabo ngalalela ngabona ukuthi okay kanti kukanje ini ufanele ungayenzi yini ngase sengukuthi kanike ngithola leza la emzansi ke zenu sengiyabona ukuthi kusho ukuthi kahle kahle fanele ngiyosindisa kodwa manje question nganginayo ngangingazi mina khona abazalwane abaphila immodesty ngangazi mina ukuthi abazalwane bagqoka amaqhumela Yebo. fanele ube muhle uyishune Nakho ke impela. uyayibona lento le ngamangala Ngaka 2024. 2024 All right. ngangakazi ngibazi ukuthi khona abazalwana abagqoka immodesty ukuthi ufanele ugqoke ushayizele ngempahla ezinde nje ube ile yonto Yebo. hayi ngangakwazi lokho ngamangala ke ngalalela ke ngangilalela lokho lapho yana kwathi kwaba khona kwasekuba khona abo brother Enigma ngahlangana nabo brother Enigma ngihlangana nabantu ababashumayeza ini ngase ngibona ukuthi ngangifake negolide kodwa ngoba ngokutshela ukuthi inkosi uJesu yayinami kuko konke impilo yami ngiyazange ngivume ngifake igolide leli elisika izinyo lami ngastika lokho akufaka idolphin khona lokho ngiyita or in uyayibona lezo zinto lezo angifaka idolphin la so kusho ukuthi wayeyazile ukuthi ngilanga ngofanele ngilisusa uma sengilisusa babushabangu le dolphin ngathi mangiyisusa wathi udokotela ngizokunikeza ntombi lelo na yakho uyoyidayisa uzothola imali ngayo ngathi angisalifuni ukulazi labiza futhi angizange ngifune nokwazi ngoba wathi lizonginikeza kodwa imali okay hey mayelikhipha lavele lathi mayelikhipha lathi landiza la emoyeni la disappear lapho wathi hayi sizolithola sizokunikeza sizokulethela because angithi mina ngisebenza kubaba yena uyindodana i-dentist mina ngu-GP so siseduzane wathi angizolilanda ngizokunikeza angibalithola till today bathi ahlala awa siyawathola sibanikeza abanikazi hayibo abakaze balithola
ngabe lasho naphi la lithathwa umnikazi la lithathwa umnikazi yes wafika nje lithatha ngoba ngiyazi ukuthi yonke indawo la sihamba khona ikhona idemoni umuntu asuka hamba nalo eligade ukuthi wenzana ngithi yebo bese kuba khona ingelosi nayo futhi ehamba nawe asayinelwe wena ukuthi uhambe nayo yes so kwaba kanjalo ke laphuma igolide lelo ngaqalela manje ngasicala mase kufanele ngifune ubungcwele ngiyasifundisa ngisizwa na umoya ongcwele yiwo ongigayidayo because uyangitshela ukuthi yenza ngaqala ngasusayo ingane zabona umama ohlanyayo hayi mama konke lezi zinto ezidura kangaka soyoyizilahla in konke lokho yashisa ngashisa because siyashintsha manje sengiyashintsha okunye siyakushisa futhi sengiyakushisa phela angithi lezi zinto sengiyayisusa angithi bengiloko ngilalela nalama ex devil worshippers ayengaxoxi ngokushisa yona bebexoxa nje ngeholiness nokuthi uNkulunkulu ufunani so kwakukuningi kwakungimangazi ukuthi hayibo lokho esikwenza kangaka kanti akufuneki angithi baphesheya lapho sengithi mase sengithi ngilalela laba abangapha nabo bayasho ukuthi manje ke na hayi lempilo esiphilayo akusi right kwasha kwacima mina vele kudala sengichelisiwe kulezi zinto sengichele ngibeke esidini ngibeke esidini zonke lezi zinto angasifuni lezi bese ngigqoka cabanga ukuthi ngingaka nje benginganqeni ugcoka hot pen neyiskipa sami nje singaka madoda umzimba wabani ngitho wami wakho kanti wabani kaNkulunkulu sobolekiwe mbolekiwe lo mzimba ithempeli kaNkulunkulu hey ngoba into engiyithandayo ngaleso sikhathi ngakuthola inkonzo ngagcina ngiyithola inkonzo ngithi ngiyovakasha enkonzweni leyo usisi wami lobe kagule ngithi wayegula ayekhonza kuyona naye wayekhonze ngaleso sikhathi ngathi mangiya khona ngathi awunayo lento ukhumbula ukuthi mina ngibizwanga umuntu ukuyosindiswa kwakufanele ngibuze bani umoya ongcwele kuthi njengoba sowungitshintsha kanjena ke sengiyapi zangibuza umoya ongcwele ngathi ngiyovakasha lapha ngathi hayi bacoka iholiness yikhona la ngifuneka khona ngakhonza nginikela ngakho konke kodwa into enganginoticile ukuthi after ngisindisiwe ngahlupheka into engayazi ngahlupheka ngithi sengihlushekiswa na ukuthi azangibuze yebo azangibuze ngoba manje kuyenzeka ukuthi umoya ongcwele uyakukhulumisa kodwa awuzwa yayizwa le nto bashaba uyakukhulumisa awuzwa wena yebo noma ngabe ekukhuza kayi1 akodwa wena ungalaleli and umoya ongcwele awukushiyi wena ngenxa yokuthi wena wenza isono ukushiya ngoba awulalelanga maye ekukhuza ungamlaleli uyachela uthi wenza isono kudala ahambile umoya ongcwele kuwena usukushiya ngoba ulalelanga ngoba ulaleli wenzela ukuthi lesono mawusenza abangasekho lapha eduzane uthi usenza lesono abangasekho so kuyasiza nako lokuthi ke mayengene take over kuwena umoya ongcwele ngithi usuke esededisa ke manje ingakho akwazi ukukutshela ukuthi yekela lokho yenza ukuthi yekela lokho yenza ukuthi ngangena kule nkonzo mina umoya ongcwele mawungikhuza ukuthi ngiyenze into ngicanga ukuthi usikhuza sonke ngiloko ngihamba ngiyosho lapha ngiloko ngihamba ngiyosho lapha yana kanti nako lokho nje ngiyabacasula ngiyabona angisho ukuthini kodwa nje babe ijene emnandi empilweni yami ukuthi bangisizile ukuthi ngihambe until kufika isikhathi la umoya ongcwele usungitshela ukuthi sewucedile ke la ubatshela ukuthini nje because ke ngizothi njengoba ukuthi mhlambe yabo ethi ngibo ababe ngakwenzi nje umoya ongcwele uthi ngikhokha 10% bathi ayikhokhi 10% bangivulela amavesi amaningi ashoyo ukuthi ayikhokhi 10% ngihambe ngifuthi ngifaste ngikhuleke moya ongcwele kanti ngangigcina ngifika endlini mina ngikhale ngithi angisengiconfused sengiconfused manje ukuthi ufuna ngenze njani ngoba manje ngiyafika lapha nabathi akwenziwe ngiphinde futhi umoya ongcwele uthi fanele ngiyovuma izono bathi azivuma izono abayazi leyo nto leyo ziyavuma izono uvuma izono ngokuthi uyokhuleka ekamereni ukhuleke enkulunkulu ukuthi uvuma izono komunye abakwazi bathi asikwazi lokho thina asikwazi ngibuyele futhi umoya ongcwele kanti kufanele ngenze kanjani manje ngoba manje ngikhale ekamereni ngiyabona ingane zazibuko ngosami ukuthi ngathi lokusindiswa kuzosigulisela uma ngoba uhlezi akhala ngikhale ngibuza mina yazi ngenze njani ngihambe ngikhokhe i10% ngagcina ngikhokhe i10% ngikhokhela mina ngithi ngikhokha khona lapha enkonzweni manje inkingi i1 awukwazi ukukhokha into ealtarini elirong bathe ayikhokhwa wena wedwa uyayikhokha bese ngihlupheka wese sekufanele bangikwelekele ukuthi ngidle
hayibo ukuthi ngidle fanele bangikolekele bangihlanganisele imali yokuthi ngidle angisengiyahlupheka kodwa ngiyasebenza yayizwa lento leyo babashabangu sengiyasebenza kodwa nginga understand nakhona ukuthi bathi bangiduduza hayi nakithi kwaba kanjena kusho ukuthi uNkulunkulu usaklina ini okay ngihamba isikhathi uma ingcelo sengithumelela lo owanginikeza igroup ukuthi ilona ilink othi nayi ngicela ungene na igroup akangazi nokungazi lo siswathi kodwa kuthiwa nginike na igroup ungene khona mase ngingena kuleyo group ngivele ngingene nje ngilalela inkunjumeni la ngizwe ukuthi naku la ngifuneka khona yila engifuneka khona oh yebo uyayibona lento leyo bese ngiyayibuza isake ngibuze ingabe unayo ibranch ngapha eMpumalanga ngibalela endaweni esekudeni bese ngithi hayi bese ngiyasuka lapho ngithi ngicela ungiphe ama bank account ufuna ukufaka ukhokho kweshuma ngisengiyamuzwa ukuthi abantu nabangakhonzi khona bayayifaka i10% yabo ngithi nami ngiyayicela ukuthi senda ukufaka kwami i10% lapha ya kwavula iminyango yayivalekile ngawuzwa umehluko uba khona empilweni yami yebo uba khona umehluko ngamangala base sekuyafika ke ivoice ukuthi kufanele uyovalelisa ke lapho usuyaphuma seyiphelile ijeni yakho nabo okay uhambo lwakho nabo seliphelile kulaba ilaba bengade ngihamba nabo akubanga mnandi ke nabo bayitshela ukuthi mina the time ngisase nabo ngangikade ngithe inkosi ngimisela ukuthi ngibe umfundi wakho ngilokhunjane ngenze yonke into oyifunayo ngiyadela konke anginendaba so kanti la kuwe kukhona abafundi kaJesu ngilandela bona ngangitshela ukuthi kahle kahle inkosi yangifuna ngiye khona oh yebo yes ngangicabanga ukuthi ngifuna ngiye khona manje ngoba kufanele ngimlalela ngithi kanti akangifuni lapha ngathi mangivalelisa lapha ngabatshela ukuthi hayi mina sengiyahamba ngiyoba umfundi kaJesu kanti uNkulunkulu ngifuna la esengifake khona kodwa kufanele ngimsebenzele ngilapho yes ngimsebenzele ngilapho hayi ukuthi ngiyoba umfundi ngangitshela ukuthi mhlambe kufanele ngidele konke ngihambe nje ngishiye kwaingane ngishiye kwakhaya ngidele kwasana okay uyayibona lento le kwase ifinda futhi ke kuyangitshela ukuthi no ngizokusebenziswa ula ukhona ya ngizokusebenzisa ivoice ukuthi kodwa ukusebenzisa lokhu lapho khona ngizokusebenzisa lapho khona njengoba ingisebenzisa ke namanje ngila ngikhona mina ngangitshela vele ukuthi ngishiya kwasana because nabo manje babetshela ukuthi mangivalelisa hayi bathi awuyengeke bangitshela konke uya kwi-cult ayikho into kanjalo ukuthi nje ukhona umuntu ongashiya kwa angidala umuzi wakho ngithi anginendaba wena awusiyohlala kuleyo ndawo manje ngangitshela ukuthi angihlangane naye nangithi mina ngangikade ngitshela ukuthi fanele ngiyoba umfundi kaJesu yebo ngihambe ngiyohlala kwamaphumulo ngilandele nami labonke abahambayo yebo sibeshiya bayohlala khona ngangicabanga ukuthi nakimi mhlawumbe inkosi ifuna kanjalo ngangise ngitshela ukuthi bathi manje ikhaya lakho inabantwana umzukulu ngathi hayi akunendaba ngoba ngisanendaba nalutho vele sengidele konke kanti inkosi ifuna ukungisebenzisa ngalendlela efuna ukungisebenzisa ngayo ngahamba ke kwangizange konakale lutho enkonzweni ngiyababonga nje nabo ukuthi bangisizile bangithwala bangifundisa lokho abangifundise kona enkosini ngakhula yebo kwaze kwafinyelela la esengikhona manje kwahamba isikhathi ke kwazothi last year cishe makhamba isikhathi yini okunye futhi ongikushiyayo nje emva kokuthi ngapha ngase ngiqalela ukukhokha 10 akwatshintsha impilo manje ngakuzwa ipressure yehla yebo kwangafunda ke futhi ukuthi hayi vele kuyavunywa izolo akusiyo ukuthi into engicakele ekhanda yebo siyavunywa izono vele hayi ngikhuleke ngiyabonga ukuthi Jesu kanti vele lento ongithuma yona ukuthi angiyenze ikhona inkosi uJesu uma ifuna ukukusebenzisa ifuna ulahle konke ikufuna uclean izokwazi ukuthi ikusebenzise ngendlela yayo efuna ngayo okay uyabona yebo so ngaqhubeka noma ngicela ukukuphazamisa ke la but ngiyakuthanda nje kulokho kusho ukuthi inkosi mayifuna ukusebenzisa kufanele ulalele yona fanele ulalele bukhulu lobufakazi obushoyo but ngicela ukubunqamula la for today sobuqhuba nje sihambe nabo kahle singajahile futhi mawuphinda ubuya next time ngoba uyathembisa ukuthi hayi usasekhona siyabonga nje kakhulu ngalokho sisitshele khona but impilo iqala lapha emuva lapha uzofikela yathi uba yi-challenging kakhulu kodwa ke siyayibonga inkosi yakuthola
ngiphinde nje ngikhuthaze nomuntu osekhaya noma ngabe ubanje lapho ukhona uma ngabe awukakabi nayo uJesu Kristu uyezwa usisi Ntombi la uma ngabe echasa ukuthi usathane ukwenza isigqila sakhe kangakanani uyakwenza isigqila uma ungakabi nayo uJesu Kristu until uzobe uthathe uJesu then uyokwazi ukuthi uphephe yilokho nje engakusho mhlambe sesiyivala amazwi akho awugcina maybe nama contact because kuyenzeka kube khona odlula kule yampilo yama lesbianism leya yama LGBTQ ongadingi advice ethile kuwena nawo washiya nama contact yebo engingakusho kakhulu ukuthi engifuna sikwazi singabantu ukuthi lento leyo ukuthi uthi uyaphila nje kulomhlaba ayikho lento leyo asiphili nje siphilela inkosi and wonke umuntu usuke elethwe la emhlabeni ngokwesizathu kukhona ipurpose okufanele uzoyisave so kufanele ukuthi siungcwelise nomzimba lo sinawo sibonge uNkulunkulu kusipha usuku lokuthi siphile siungcwelise lo mzimba siuhloniphe amen senze intando yakhe ngaso sonke isikhathi singavumi ukusetshenziswa usathane ngalendlela asebenza ngayo kakhulu kangaka so kubalekile ke bathandekayo ukuthi asenzeni intando kaNkulunkulu simlalele sifunde nokumlalela ngoba sizothi salalela yena kanti sesilalela isitha naso ngoba naso siyazenza ingelosi yokulunga yokukhanya so ifone number yami uzoyishiya ubaba Shabangu la it's 063 099 8260 eye WhatsApp kuphela iya WhatsApp iPhone okay sibonga kakhulu sisintombi futhi ngidi hayi cha usikhuthazile baningi nje abasizakalayo kuningi mangathi ngihamba nakho one by one ngisophinde sithathe isikhathi kodwa ngoba siyaqhubeka mhlambe sobuye sithi ku-add okunye kokulandelayo siyabonga kakhulu inkosi ayikubusise igcine nje iqhubeka lokho ikusebenzisa ungasasuki kuyona nakanjani angikwazi ukusuka ngiyaphi mangasuka kuyo yebo sayibonga inkosi siphinde sibonge nasemakhaya nonke sinithanda nje ngendlela esumangaliso inkosi uJesu Kristu ayimgcine ngomusa wayo siphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen